Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Ahmad Poji. Kali ini saya mancing di spot ini, di bawah bambu-bambu ini. Oke, ikuti terus teman-teman. Strek, baru lempar, langsung strek. Baung, baru lempar, langsung dimakan. Strek baung. Strek baung teman-teman. Ini dia. Baru lempar, langsung makan. Off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red, paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah.
Udah dulu video mancing saya hari ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Hari ini saya dapat cuma 3 ekor ikan baung. Sampai jumpa.